First of all, we are very satisfied, happy to be here in Shillong for the first time with the national team. We never thought there will be such a nice practice field and a stadium like this, but it is very nice and we hope for a good match here. Walaupun kelas sedang mensngutu egejing koridor jang egejing kuat, bat banyada ya kamariang. Nakaliang jang kaki SU mau kelut unit, kilepen kuat ya kawa Mawpon kebadan hajan kesenong mau kerwat, namar baknya kawa keladap degi jabok jaban kebelah Bret Pathar degi pat bak ki bam dan syu ya kemensiam jang kejingkit clear. Ka KSU mau kelut unit, kadap dak kejing Sokhia bak kejing Sosi halo kejing bam subnyo bak kejing Saitjain kejing mut seperkat ki pat bak katan mau kerwat, hakabai dai bat kejing kuat jing subah. Kani ke penpau bagi beliau kesengot tenat ban pengkut tang ya kemet baik yang lejong bat ken bam salia ya kemariang aga babunsin ke beliau ke buan Saitjain ya kani kawa ki Bret Pathar ya ki Jakhlia ki plastik ki hagis bat ki wei haga bedai bagani haga kat pratari uleber arajar arpusan ki dekat ka KSU mau kelut unit kilalit pengkut ya kawa Mawpon kebadan hajan kesenong mau korwat nakadau bagi beliau ke Bret Pathar ya ki Jakhlia. Wala kesenong keseng samla mau kurwat rengkat bat ke KSU bunsin ke lejumaham ya ki buan Saitjain ya kene kawa bakim dai ban Bret ki Jakhlia namar kene kawa kene telong umbam diru ya ki babon tili kesenong hakatan mau kurwat kumta keseng ka kentu ki pat ba nong Saitjain menang ni shkamat bakin nyokor bat sumar ko ki ki wa kam tam e ki telong umbam di bat bakim dai ban Bret Jakhlia Pathar chu ha ki rut ki kyar ha kene kawa